kiribes kona meuri amdongorong ibukin nong ram ngai monika teroi. Esa na dapat ay muaisa re katege ibuki yamane ete kiribes men behavioral change. Nuwakini na programs na ngariri yon kametata na koyari kimane yon puakan katokan makurin yuawan temenga o na koyai ni metei. Ayo na dapat ay muaisa re kakwa wag besa ndiki bate sambion na yawak yon kawaki ya roya ni mane pana ipupuki na tayaroro menu ay karoi ipuki yaine o temenga. Nteri poster eskarike meria tapemen na kiasan de yakina kilontera patayo awaka kwa pa yai noran na koroi ne yavaki nangareire mane ai kai onde kina pe yai otaya me kaire ya mane kiasan de nanane yakatane yai nangareire yon nanwa meruaro ipokene puokan katokan te kanganga yon makurini yavan temenga ona ko yaine yon kiripes. Esa te pota kini makuri pokene kanevia pe business karopa yo bobos ni kauringi business ni kapene yon kiripes pana kapungana ponte soka ete CSR shuka ete wapi meni me wani kiro are brown bekina ntepo wa ponkai ani me pi metenu wate tarar wapi meni me wate science ntapo nota ke the wholesale price ani me pi me ruwa wate tara tene pi meni me wate science store ke retail price ena kana kauring te pota kini makuria yo ntari muinchi ote abo yon ponte soka yo are espanyanga kana kwa kina nte weekend ako e kauring te pota kini makuria yo pa akira kente stani po ponurua kante sua awaria te pota no meta ndi posini a business akia kakwa wapa e karaka ponda na soka na konna repe aireki e tako patere kini kaya rena kona ngana ki te business pon ko kanna na mane te sabo pa inde mai sare raka on kapaka tere kini kaya na konna repe aireia taka po wi wowa misini kororan are nang tauroi ka te akia me mai sinteran na ria kona ni kare kente pongina ai ono watenga te kilolita e tako te bota ki ipukin makurian karikira ke okora pana katia ki mesi na kai te wana ite mekini peso nte tabare kapungana an kwata ini pon o taka wowa na katia ki de magensi pekeni peu nuwakan mena tawa te water phone te kantani nga ba mesi ni korora na kai na topa kai na ya kan peso metaro te na inano ngai te mesi na rena te peso ena taurani kariketera ni puki ya kan peso na ko pan rayepe o taka wowa ni mesi na re ena te pekeni peu ena topa ya kan kava ai kamay pandaya pe na ko bikene peu te taponda na ripondi ke na ponte meton wa ke na ko makurina ata katau pa enang tau ipoki ya kain pondi ke meta maiko kana makuri mesin dan ai ka wo wai kai engen nani o mesin ko rara nei kai ya ke poni kanwan ta karikira ke at the South Tarawa Water Supply Project are poni manena ke men pengen nasa ke te ADB pengen jon na pe the World Bank Green Climate Fund o ai ponte tau te kan kiripes oina na kantani nga takarikira ke yo poni karokuan mai senteran na isa kina ko yatani meka yon South Tarawa o peso te pui metenu a mwandinan deire yon Tarawa te ina no me peso ake aira po kona nakapura pe kaunde spelling te kampana e wishing star are karawa kinte ko ano pongena ko nte baire ki square eta ko de human resource manager men wishing star Mary te pa oin karawan te kapura pe kaunde spelling pona nanga te kampana ni poto kaya te en kiribes na gereire dinano de spelling eta ko pa wowa ni nanente kapura pe kawayo pa yei bukia korakio awa a korakio nowa mete ni kanwanga aria ponta tanna kona pe bukia pani me pupa te tarai bukente muanna tene pupa te tarai bukente kawomen au pupa te tarai bukente katenemen ibukia reire ya ke aro ko me akire ke kanwanga yente kapura pe kau anangana ki ni me puite tara ni kadina na ke wowa are te class 4 or class 6 Tudupea ngaya de tawi kanwang ante mwana ante korakia wa nowa e kawomen te korakia wa pontaini pon a pikene pe west e kawomen iria korakia nowa pikene pe west ngaya na pere katenimen iria korakia wa a katenimen ta ke ne pairiki iria korakia nowa kanwang ame kapene mane ni kapene a poni pene ni kaitaraki iron the wishing star tongorongon te peke esa te kamisina embracement ni Papua New Guinea David Manning te kinna Payasa te CEO nte kampana ni meta peya vai Papua New Guinea fengo kiniafa nsiringaki nte kawa nanga miufa ikoroka nte makoro Eastern Islands etako te reinforcement te pota ken embracement ikeke pa emete te wayo na tainun imuinta kaunte kareriki men unia kinanta pewa patro ni bia etako te ribosa yo pa economy kinaki kiniafa nikasia on kaikwa karruan te ware eyo ava na koina esiringa ke muina kini ya fairia kaina na kawa to ware yon mangaya pa yanga ni dan tangaya ayo ameta eri posna kita kanga yon koroka yo pa erangin pupura yesa te pupusi bukin ko kan te samu are me ka yo Australia are bukina kini yang wasiringa ke the prime minister ko me samu ni ka me unaki anna ki bismaya ki ronte po wi Australia eri posna the newspaper te samu observer
pa kana ko tiota de samuse Greg Colvin inte kanime pongena ko ai na kame unaki ko kan talalele paunga are pongena kin roa wan surai wanga wa pe metawana mena te meto to wayo ni ka wakina kin takarapusi ni kara kwa mga rokon tiota mende bowi te meto paunga na kwa wa are e karioa ki yang wani ko kakina na ko Samoa mente tauteka asa meni mani French Polynesia ni muska te kaya pa nakapuriek ibukin akakawakin tayan nun ako niya ki mani ka men na kain siringia men na ka kamenoa ki tenua teririkin nako ntiape menwe e muska te kanto wari bukena ki paterita nte kurupa yo are ponte sakawa iron te powi ni kapura itahiti pe na kapuria ki to wana teririk on ka meuna ki terana na tai esa na pe ni katoka ki to wayo men korawa na makuri ina nonte men ani mewa teririki angana ki rona ke tenemen muskante kaya evanua te na makaina nte karapus esa New Zealand ni karangana ko de champion ya toromon de bui onowa wowa nte kaisira ni po nte kapo de Oceania Futsal Cup ayo ana monta New Zealand ni mwana nte kapo ayo yesa toromon ni mwana ni kapo ka wowa ndaya kana ko ansa ni mwana nte kapo ayo onowa te tai e kareke ya na roro ran hali mende Futsal white ai katenua sina non wowa te menes akareke wowa ya roro Malonsia o Benjamin Mana ibuken toromon imain etawa mo New Zealand imuinda musirawa ke the break ndongorongon non nape asa ni mete tengaun mete ni men no meta oni ko kiri kita pemen ntayen karipopom ni kawani grain may ni ko Donetsk aretawa ke te kana ria tan kan mena ko may yani grain ibuken ya tausan grain de may ante kawayo Alexei Kremenzin ni mete yo meta mente karipopom ayo ake ya kaya ko bisa me Ukraine yo anta kanga ngayo esa Donetsk ntawa kite kana men wanga te pui mewa iro yo bisa ke pauto karusa ake to kito kora kay kain bukini ya tausan Ukraine nta ke tena te kawayo ay mga sana pe President Joe Biden me American tekin na pa na tauro America ni kameno wa Taiwan kanaro na pa epwa kana kiro China nsisira kinana ni meroro na metebota kini karikirongorongo CBS nkana kuna tausan America ni kameno Taiwan ni kenga kana ekupeni kwa kanaki esa temeroro ayo ni kaumeka te White House pa enanga nakaparapara nkana esoi menpita kana pepe America yon kameno an Taiwan eta kusaina pa erang kapwa kaka on tutokwa na yango Biden na yo esa jobisa meyeta nte kwa yon saina ni kana kwa nakauring na ko ya kaintepe pa na kitautawia ya petera etekina yo jobisa imuini kametoana na monike saina yon choraki ete monkeypox na rongo are katoka yo na paindeta ki saina yo te internet at weibo au ekauring metanwi na senta saina ibuken to kwa nora ki u zunyu na ko ya kain saina pa na ki tautawia kunia ya betera ya sa te rongo ke te posta yo ni kari kata kaunte ka kora anara na ki pate yang on de pay engen nane ya sa kanwan te rongo ke te posta yo ni kana kwaki mende weibo asar wai wate merio nome ta yon saben suanga ki pana kita ni muengaya kai yoria ki chape yon tengi po ka rangini kora yesa tengi po ka yo esuba typhoon nan medal ziringi ya women nome ta oni kai kwa ki e kani ruangaun yoria ke ben saben meya ki Kyushu ni moninga po nginte tapes oni kan taninga ki pena ngaro ko na ben saben ta kapenen pupura onju ni bongda kai e ware puite nga ometa ka kapenia ta irikinte tapes ntapo ni katantan akani atene pupon me puite nga mwenga ai kasi kung kai na kya ya pawa asana pendota ki peon mamananga o business o ya kakatauro in kai chepe yon tiranga o unguna kon ape esa nen medal nuwatangi ne na kon wapupote ne pui mewa te kilomita ntia wa kurakurana on katautawa kitaba tabewa pana pakara kente karau ai apupuate mirimita metenna inanon wapui mewa tiawa Ayasa President Joe Biden may American kametoa to kinibusna kon de COVID-19 yon America yengen ke etimeto andikira ke maisia kai America akiamete menjora ke yo eta ko Biden pangkayete meto America ni na kanganga ni kainis menjora ke yo meyamwanna no ke kirarona yesen ta January pa era kayon apupu kai America ikamete menjora ke yo ni katoapong eta ko metanwinte pota kini kwa John nape ke the World Health Organization nte wiki anako pa yon kawaina ntoke pusina kona numero na mena kongra CBS 60 minutes o atago Biden pa temeto ni makuri kora Amerika ipuke ni katokan pusina kon te COVID au akanne rongorongo ipuke nongram men panan kripes